دو جورên petata ji layê profîsorekê zankoya Duhokê ve hatiye duristkirin ku mawê zêdetirî 2 salan ew î kar li ser kiriye û niha serkeftiyane karê xwe encam daye. Rufaîl Şilêmon mamostayê kulîca çandinê ye li zankoya Duhokê. Du corên petata durist kirîne bi navê Etra ku bi zimanê Aşûriyan hatiye Welat her wesa Yosif ku gişt ayînên deverê bi navekê pîroz zanin. ما هندك بطاط إنتاج كرن بشتي تهجيني وانتخابي ما دو صنف أنكو دو تخمدني يت بطاطا ماينا ما جرب عندن ما مقارنة كرن قالوا تخمد هاي المنطقة كباشترن خرابترن بشتي ما أنجامت باش بس خوبينا أمشين في بروجي بردوامي بدينا قالك تقول جاينا قال منطقة شكون الفريد برهمينا صفات تواجي يت كلاندنا وقلاندنا وحتى دما هي قالك باشتربو Helbet cêwaziya van petata dê ew bîtin ku ji layê curî ve û ji layê kirîna tovî ve dê gelek cêwaztir bîtin ji corên niha li derveyî welatî tên. وقت تشتكي جلا جلا كي باشا از جشبين بو باشا روجه ده هش باشتر لقيت او خو تخمتش دربتين جلك دلاون بس اويت الفيري برهم بيني صد لاوترن شكو تجونجاينا قال منطقه وتهمي تشتي برشاف والكتين شناحيا اكاديمي وجبلي بارت شحنه ونقله شويره واستيراده تبخذ زاني هكا الفيري بين برهمينا دي طربن يتصالبن ناكد كافن بن بري 2 صاله و3 صاله و4 صاله يعني دي جوازي هبيتا صد Projê Rufa'îl Şilêmonî bûye derfetek bû dehan derçoyên zankoya Duhokê ku kar bikin û rojane zêdetirî 7 demjimêra ew mijîlî vavartina petata bin. از کارت کم وی مشروعی دا بهفکاری دیال زانکوا دوک راستی افکار تو سعی کرد هبن حکمت پتر پشتوانی لبکت و کی وی مشروعی ما دلیوت کاری پتر ودبن طلبه بارو پتر شت جه خود واجهات رو بینید چون که هم زانی دام از رانتون گلک آگیم بوی مرامج وی کاری اوه ام خدمت اولاد خوب کن ام چتل بردست بو اولاد خوب پیدا کن و او چتل ویری نج دولتش نامش ورا بین ام دی بخوب خو چکن و چینو یا خوش ویدا اوه تو کارگت کی کوپ خواندناته و گیری تو پشیمانی کو تو خواندنه 4 ساله دایا خواندی Bi gorey amarên fermî li Wezareta Çandinê ya Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê ku îsal zêdetirî 9 milyon tanên petata hatîne berhemînan û projê kulîca Çandinê ya zankoya Duhokê ew e ku qonaxa êkê 150,000 petatên tovî berhem bînin û ku her petatek zêdetirî 10 petata bixwe ve bigirîtin. Kawa Emer Dengê Amerîka Duhok.